jatuh. Mana abang? Mau ngapain? Ada itu. Bagaimana? Hai guys, ketemu lagi dengan kita channel Gendis. Hari ini lagi di Gajah Mah bikin video guys. Mau apa tuh? Nih guys, alat kita ini di mall ya. Kita coba ya. Ada ngapain gitu, Dek? Keren kan guys? Nih. Keren guys. Sabar. Bisa ya? Abang break dulu. Abang. Ya, jatuh. Nah, baterainya habis ya? Abang jangan gitu, Bang. Bau pedang tempura. Like, comment, and subscribe. Jangan lupa di subscribe ya guys. Dadah. Adek, jangan lupa di Subscribe. like, Komen ya. ya komen ya. Bye. Dadah. Kiss, bye.